إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بدريق أمنا بعدك فاني الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله كتاب التوحيد بيان قربا فاوا باغسنا بابي مي أمتك بيكو بودا غلقون قرآن كم جواها كنانجم باب شيرو قرآن كم جواها كنانجم باب بابوغا إم فهم غلقون من ريغ نمادا فواني ni babuga muallif rahimahullah bayan kuraba fawa ayat takai hadis takun libe faida takabegotu egotun re kagun men emme fahum wahage dekki e babun nerewun faida ta utere nona faida begotun ei al basharatu bi anna al haqq la yazulu bil kulliyah kama zala fima mada بل لا تزال عليه طائفة مفادا كمثالا بيان كرا فوني ما النبي صلى الله عليه وآله وسلم دبا فاوا وفاوركم خبر أرغمنا إنجي هنجتي من أمتك حق إكو فيلا ندانك أمتهم حق إكو فيلا ندانك كما زال فيما مضى كوريج إسلام أمتك كورين تفاد زمان توغا حق فيلا وسوا فتين درجة من أمتك حق فيلا ندانك بل أدكيت لا تزال عليه طائفة حقك متيك جماعتك بيكو فعلوا تبينك إبايكي وانغناوي سرياتك أولي بيكم غنوانك إبايكي حقكم بايكي غوتوغا فالوفا اون بايكم غوان ام بما ما النبي صلى الله عليه وسلم دبا وفاركم خبري امته حق نتيجه ندانك اي جماعتكم مهن لازم نون اي جماعتك مراد کی فہرگ گاوس وکی نامک اون جماعتك واکنو معنی کی وکی جماعت جمعیہ واکنو اي النبي صلى الله عليه وسلم كيد قرآن کا ذکر عرفان سنت کا بیان کروا فاوا اصول تو متیگ اصل تا قرآن ادی سنت اصحاب بیکلن وسنی وڈاگن صح منهج اصول اگت اولے بیکو تیبینک قیامت جندن ای بیکو تیبینک ای دیہ کو دیکھک ایک معنی کہ فارغ جماعت گت تنگ ඔතුන් එයි මත ෆාලෝ වෙෆා වකි ගෲප් එක ගොතම ඔතුන් එයි ලාසිම කමෙන් නොගෙන නමස් මිදෙන්නවි උසූලත දන්න ඒකම චාමල කුරා බයකො දුනියේක ඉස්ලාමී උම්මතුක අබදුස් තිබේනක මිතරුගේ දේහපොති එමස් කුරින් අවුන්දෙන් නේ ෆදාන් ඒ සිද්රියාතුක නේංගි ඔන්න බයනෝ එමෙම කංකමකි හග්ගො ෆාලෝ එගුමකි එයි සාෆ්ව මිස්තකුන්න එංගි ඔන්නාලක العاشرة ديهوني الآية العظمى أنه مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إما بڑو آية کی معنی کہ اللہ سبحانہ وتعالی قردوانتکم کے حق کی أنهم مع قلتهم لا يضرهم امیہوں کے عدد مدکم ایکوس لا يضرهم من خذلهم එමිහුන්න නිකමැතිකොන් හිතා එමිහුන්න දෙකොළ මසෙක් කරා බයක්ගේ ෆරාතුන් එමිහුන්නක මාබඩ ගෙල්ලුමෙන්නවා එග්මානේ කී මේ දුනියක හතියාර බාරෝගතුන් වර බොඩති කුෆුරුගේ දවලත් එබොත් අදි බිදුආග අහලුවරින් වෙස් වර බාරෝගද හතියාරගතුන් බාරෝගද ගොස් බොඩති වෙරිකන්ත දවලත් එබොරි බිදුආග මච්ච බිනායෆා ඛුරාෆාතු මච්ච බිනායෆා ehuriha farate ekuwegen nibame honna kurimati liyas
adi nikamati kuriyas adi kommakama kuriyas e haggoga matiga etibe mihum madas e mihum e haggoga matiga faaluwa tibene emihun naka gellume nudeve emihun nikamache nokore emihun ekkon huswage nudan ei Allah subhanahu wa ta'ala me ummatak kana alwa debwa fawa mu'jizat ngadi ekala puludumantakam ge hekke e huriha barage kurimatiga ekalaange deen e jamaatu ga holwaringe atuga faaluwa saaf kogot giten waraka mase kuris e nur niwa anuleve الحادي عشر أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة أي شرط قيامة جهندن ونانك فعلوا صافوا ون بيكو قيامة جهندن ريغا هم فاهم كوري فدن قيامة جهندن بوغ مراد کی قيامت کو وقت الله سبحانه وتعالى دنيا قيام قائم قربان إرادة قربان هندو کا ایمان کا اہل ورین مارگنوان ريغا هم فاهم كوري يمن کران نيكون فيني واي کے سوبم ہریہ میں فرانا hippawaan emehe gehtuga iman kamuga zarrek minbarwa mihas effo den duniyage tibeni emme nubamihu Allah mudanna mihu isabun emehu macce duniya qiyamat wani em Allah subhanahu wa ta'ala midennevi iman ga ahlwaren furana hippewma hamaya e faalawe onnane adiya mehme man nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadis tenge goto Quran Allah subhanahu wa ta'ala ufulwan fa zaman as Quran ufulwan hittakum ufulen defa fafuttakum ufulen eis duniya qiyamah iradu kurabima Quran ufulwa den qiyamah qaim kuraba eme hisaba hidayat ko mago onnan الثاني عشر بار ولي ما فيهن من الآيات العظيمة ميتانغ بيان كره ودي حديث تک معلومه کشور فاوا آیت ایک معنی کی فاڑوگم واہیکیتا ای کuri زمانوگه hinga fa nekkame fahu zamanan as hingane kamuge faaڑوگم واہیکیتage मैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान करा पाओ हम हम दुनिया फसाद वगंदा जमानुगه वस तफाद गुंजों तक एकुस तफाद भारत कुरमती गावस මේ ඉස්ලාම් දීම් ෆාලුකම් බොඩ ගොතේ ගොන්නානක ඒ හගීගතුක අජාබ් ඒ දුනියේක බොඩති ಭಾರತකම් ඉස්ලාම් දීන් නිකමෙති කරම බේරුම් මසේ කර බන්දාරක මුස්ලිමුන් ගොතුක තිබිමිහුන් එමිහුන් ලිෆා ಭಾರತකම් ඉස්ලාම් දීන් නිකමෙති කර මුස්ලිමුන් ගතරේ මසේ කර බන්දාරු අද ඉස්ලාම් දීන් නිස්බවා මිහුන් දීන් එහා බොඩ නේගේ බේරපුරුම් බලාවියම් दीन अल्लाह सुब्हानहु व तआला हिमायत नुकुरवाना ओन्नन जेसो वन्ने कुरान एकलांग हिमायत नुकुरविनवा अगुमन कुरान हिमायत कुरे वरबरे मा बोडा या देकोलम कुरे मासेक्किगिन दीन गोलम कुरे मासेक्किगिन दीन के तसव्वुर होतुर कुरमा कुरे मासेक्किगिन गैर मुस्लिमुन नाय मुस्लिम के तेरे एमे मतुका मीडिया एमे मतुका खबर फतर औरिया वसीरते के सौइस गडीर इस्लाम दीन को सिफा होतुर कुरमा मसे कुरमुंदनी गस्तुगा दीनुगे मैम मतिवर सिफत एंगी तिबेमे एनमस एमियुं ए कौमतोगा इस्लाम दीनुगे सूरा हुतुर कुरमुंदा कौमतकोगा दीन मेहु मंडले मागिना ए दीनुगे हगीगे एंगन्न मेहु गादुदु मागिना यूरोपोगा एमियुं सिफा कुरन इस्लाम दींगे अंगेनु निकमेतिकों अंगेनु अनिया कुरा दीनेक एकम यूरोपोगे मेगिना इस्लाम दीने वनने अंगेनु एमविमा बेरपुरुं हुन्न माद्दी कंततක බලාරක දීන් නැත්තාන මට්ටක දීනාය දීනුග අහලවරින් බලිකුරුම කුරේ මසෙක්කතකි දීන් කුරියරුම කුරේ මසෙක්කත අලබලාරක මා බොඩු මා බිය මසෙක්කතකි මා බාරෝ කුරේ මසෙක්කත එන්නමස් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා කුළුදුමන්තක මෙහිකි ෆෙන්නගෝති හුරිහා බාරේ කුරුමතිග ඉස්ලාම් ෆාලෝ ඔන්න කුර්ආන් අල්ලාහ් සුබ්හානහු තාලා හි කුරාන යුරීදුන අන් යුත්ෆිඋ නූරල්ලාහි බිඅෆ්වාහිහිම් එමිහුම් බේනුවන එමිහුම් අංගයන් ෆුමෙ අල්ලාහ්ගේ නූර නිවාදස් වයබ්බල්ලාහු ඉල්ලා අන් යුතිම්ම නූරහ
Allah subhanahu wa ta'ala rihwadi nugannave ekalanga nuru fulu furiyam kurabu nun evves got kitem waraka ase kuris ekalanga nuru fulu furiyam kuraba nabi sallallahu alaihi wasallam diskura fani fa zamana as timan kade gfaanu ge islam deen islame nuru wannane evves gate nuhunnane rana futtas marin hada futtas komme fembare gada futtas e gekan istankam ge nuru nuwanna bi'izzi azizin aw bidhilli zalilin izzat teriyege izzatayakos nikamati mege nikamati kamayakos mi deen gos wannane komme tak enukurani manadi ema e ufarikam khabar evani debba qur'an ga Allah subhanahu wa ta'ala hi qur'ani wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u emihunna baane nama tibamehunge deenun tibameh murtaddu ko tibameh deenun e farak ko mattaka miharos hanguram kormuneda wala yazalun miharos kedinele hanguram kormuneda yuqatilunakum kalemen gatulukum hanguram kormuneda wala yazalun yuqatilunakum hatta yaruddukum an din deenun raddu korma manake deenun e islam deen duko murtadduma kafaruma gadala hanguram kormun deneka kandiige baro eheniem barta inistata emehun ekam waane nama ekam deni kuram huriha gotakum senna mes Allah rahmatum ekalaage rahmatu ekalaage deemani himaya kora em agun men kiyevi iru agun karega shehum bidala wahke islam deen gelli daneti islam deen walujaha faaneti e nuna agunange biret agunman kambodwani deen gellige hinga danatu deen no gelle deen Allah wani hima kura ekamuk suwalaki tiba edin hima kuru mattaka puri ko maseke tetto ei agunmen kuran jesuwas deen Allah wani hima kura ekala deen rakkatere kuran ekamuk deen hima kuru mattaka tiba puri konka metto tiba ge dawraki ko bat ei suwalaki agunmen kare bashiya wida al masjid al aqsa Allah wani hima kura emissi kalang rakkatere korkam emiski rakkatere kormattaka tiba kuri konkamen hei suwalak hema deen wani Allah hima kurwa e deen qiyamata jenden onnane algon men emmen kafaru yes deenaka nokole deen onnane henne me suwalake deen kuriyar mattaka algon men kuri kom masekkaten he ei algon nakurwe suwalak nuwata e deen fandukur mattaka mihun kuri masekkatu algon mege dawraki kobat algon dina dekola kuri kon kameta algon so dina libun gellumaki kobat algon faafir alakam dine walen nujahane dinen oigen nudane deen duniyen gellige nodan algon men bayක murtadwegen mesinga dan ekam islam qiyamata jenden faawona nei Allah subhanahu wa taala edin mani rakkatir qurba deen onna dina kamadu birenne qur'ana ka birenne hadisa ka bes birenne e horiha echi Allah himak rakkatir ko debba poni ekala kuludun ko heki agmana fenno med agun men ekalaange murde ko manya ekalaange di himan no qura ko manya agun men nati kurwa fa hem bayo genna eka himak kurmatak fasawfa yati Allah biqawmin yuhibbuhum wa yuhibbuna tibamihum gendawa fa hem bayo gennawa hutte ekalaange emihun deke lobiwa emihun ekalaange deke lobiwa bayo gennawa Allah subhanahu wa taala ehma agun men ge zimma agun men hadan kuran farak gas deen nek nodane duniye neti genne qawmakum hingada qawmage murtadu sedan ekum islam qiyamata jete onna ei Allah subhanahu wa taala godum fa waude puri evves poten egotan himaya ko rakkaatiri ko debbanaka waudu wadigen fenuwe ei kurige shariat tabani waki zamanaka hamen Allah baawala ba islam sharienge me fahoge shariat kam go efa den itur shariat bawa nulabane ti kurige emme shariat mansukh kuraba qiyamata jenden Allah subhanahu wa taala russa wadiga magu islam kam ga wima e goim onnar qiyamata hame ek denana badal la yatihi al batil min bayni yadayhi wala min khalfihi efoin ei efotu ke kurimatin mes adi efotu ke fahatum mes evves batilen efotadi me nalnada fai ekam nukura bigotum me baravana nuktaga
Allah subhanahu wa ta'ala kuludwantakam hekita e ayat gotuga nukta fa minha egitere ekkamak ikhbaruhu bi anna Allah zawalahu al-mashariq wal magharib Allah subhanahu wa ta'ala ekal ekfana duniyage mashriqa maghrib ekkurwa bin dekkevika ade Allah subhanahu wa ta'ala ge ekalang dakwa fa hegitaw terega bitang bayan kore hadis taka ad ayat taka hadis to bayan kore bay kandatta terega Allah subhanahu wa ta'ala ekal ekfana bimuge mashriqa maghrib gag kurwa jama kurwa dekkevika muga bayan kore ei hagigatuga ajaben ei ekefan madina ga hunnawaniko ma duru sarhadde bimun ekefana ekkurwa dekkew e dekkewun hisaba ekefanu ge deen ekefanu ge shariatuge bar verikam foranaka ekefan hadis kur bin ekadefana bani Allah subhanahu wa ta'ala dakka bin jama kurwa ekko bimuge mashriqa maghrib ekefana bani jama ko dakka debba ehme ekefan madina ga hunnawagen eiru rom kar fatah ennuwe faris kare fatah ennuwe arabi jazira ekko fatah ennuwe ekam ko ekefan ga verikam ga bar madina arabi jazira ga sarhadduga oy duniyage eruga bodu baawati kafaru gaddasu bodedi verikan tenge kisra buni mer mihum fikkananda rom karage roman ge verikame bunima meedes duniyage fettoga bodedi haavanta bodedi verikan tenge ekefan hennes madina ga onnaga khabar de on gendevi e hisab tati man ekefanu ge baruga da sannana evan ekefanu sahabin ad-deen ga ahluwarin islam deen ga ahluwari binta fatah quran ehem vima madina ge munafiqun ekefana dimala frassarako joku jaha bunamundi wahake khandak hangurama ge duga man nabiy sallallahu alaihi wasallam khandakum hilek ashabe karunna falan ulevige nunagige as ekefare denne me ekefanu khandaka faba wadagen koradi e konnage no alata kun jesse jassa takbir vidaluwe hadis kurve faris kar fatahwan wahak rom kar fatahwan wahak madina munafiqun budi muhammad rom kar fatahwan wahakya faris kar fatahwan wahakya duniyage mashriqa maghrib ekefan verikandana wahaka dakkar aharam mitibene qadaha jakkurmas danno kari febiru kaane bone chineti ei allah ga waat qur'an ga allah taala ekam bayan kuraf emen ga wah emen budi ma wa'adana allah wa rasuluhu illa ghurura allah ila ga rasul aharman ne fa wa'adaki mihar ga bahunnawa molu wahaga dik kisra fatawan wahak rom kar fatawan wah emihun etivi madina ge tereka washalef hangha sanghas mihun lashkara ko muli madina ko washala pot qur'an ka allah taala shukr bafani wa idzaqatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa idh ja'akum min fawqikum min asfala minkum wa idzaqatil absar wa balaghatil qulubul hanajir wa tadhunnuna billahi dhununa hunalika butulil mu'minuna wa zulzilu zilzalan shadida surah al-ahzab إذ جاءكم من فوقكم تبامهم ككرمة النار ومن أسفل منكم فات النار إكي فراتم لشكر أسواشات وإذ زاغت الأبصار لوتا متنجن غرف وبلغت القلوب الحناجر هتا ناس كرتري ميغن أنجين ناس أغنى بنا ديه بهم بنا وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون الله أمدوا هيكرون تكين هيكري إيمان غهلورين هيكري قبول كوري الله نصر دبان منافقون قبول كوري آرمك دوستي من سابت هنالك يوغتوغا ابتلي المؤمنون مؤمنون امتحان كرونه الله سبحانه وتعالى نصر أنواني بيدبني كي هم وقت نصر كنواني كي امتحان كرو منغس منافقون هنغرامك مادان دوكو فيليو من فابا منغس مدينة غيتر منغس hanguramaga maadang ekko taqwaya salahuga aluwarinna ekko hanguramaga maadang hama ekani taqwaga aluwarinna ketterikamuga aluwarinna vima emehim macca allah nasru kono kiha hisabaku banden allah nasru faskurwa rasul bekalu vidalu wande mata nasrullah kon iraku eden allah nasru kono hisaba
එකලං ඉම්තිහාන කර වසුල්සිලු සිල්සාලන් ෂදීදා බොඩුවගෙන් වා ගොඩමකුන් එබෑම ගොඩාගෙන දියේ එකමාන කිරිය ඒ හිසාබුන් දෙන් එරේක අල්ලාහ් තාලාගේ නස්රස් ලෂ්කරෙක් කොහලා කරගෙන එමිහම් බොනමුන් දියේ ආහාරම කියන මිතා තිබේ ඉන්න බයුතන අවරා ආහාරමන් ගේ ගංගෙන් වරින් බැතිබා මිතාන තිබේ in yuridu wama hiya bi awra qur'anangi wama hiya bi awra ge ganganun tibege nune olani in yuriduna illa firara hena semen berun filarakka suratul nur ga allah bayan kore yatasallaluna minkum liwaza ekek faatuga anekku fila group hada netto madina getere ಇವನ್ನಗೆ ಮೇ ವಾಹನದ ಅಣಕ್ಕ ಕುರಂಕ ಕೆ ಮನುಷ್ಯನ ದೆಬ್ಬ ಇದೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಎಮೆ ಕೊಮ್ಮೆ ಗೆ ಅಂಗಣ ತಿಬೆಗೆನನು ಕೊಂ ಬೇನುಮಣಿ ಮಾದಂದು ಕೊ ಫಿಂಡಿ ಎಫೋಗ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ಎ ತಕ್ವಾ ಗಹಲುವರಿನ ನಸುರ್ ದೆಫ್ ಎ ಮದೀನಾ ಮುನಾಫಿಕಂ ಬೋಣ ಮಂದಿ ಏಕ ಎಫಾಣ ಹರ್ಮನ್ನ ಫಣಿ ವಾಹಕ ದಕ್ಕ ಹರ್ಮ ಮಿತಿಬಿ ಹಾಲತ್ ತಿಬಿಗೆ ತಿಬಿ ರದಿ ಕಿಸ್ರಾ ಬತವಾ ವಾಕ್ಯ මේ රෝම් කර පතවා වාහකයක් යා පොණිහෙ දක්කවා මේ මුනාෆිකුන් වාහකේ හොරගේ කො අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා එම්මෙන් දෂ්කරුන් නෙර එමියුන් නඛුද එමියුන්ගේ ෆිඩිකන් දක්කවා අපේකලාග නස්ර දෙස් එමියුන් මච්චක නෝ නස්ර දෙබ්බේ ඒ කොම්මකමෙග්ගාස එකලාගේ ඉම්තිහාන කුරබානේ තක්වා ගහලුවරේ ඊමාන ගහලුවරේ කුරබා එබේගි මච්ච අල්ලාහ් නස්ර එම මේකේ පාණගේ දෙවි ખબર යෝති ආවම මේදු ෆෙන්න මිතිබි කුරීග අස්සාබේ කර මෙචි කබූල් කරබි ඒකේ පාණ දෙවි ખબર ගමච්ච බිනක් ඒරු තිබි නිකමෙති හාරුක තිබෙ මේකේ පාණ විදාල වෙති කබූල් කුර එම් වාණේක මේදු ආගොන මේකේ යෝති වෙෆේ ආගොන ලලු ෆෙන්න ගොත් ඒ තන්තන් මේදු කොබත් ඒ තන්තන් ඉස්ලාම් දියෝගේ ආගොන ලලු ෆෙනිෆෙ මොති ඒකේ පාණ කුරින් හදීස් කර බස්පුර තෙදුකම් ආගොන ගලෝත මිදි ෆෙන්නම් මේද සහාබෙන් එච්ච කබූල් කුරි ඒකේ පාන ખબર දෙවීම ආගොන් මෙන්න මෙති සාබ් කො ෆෙන්න ගෙම ඒක මානේ කි කුරින් එකේ පාන විදාල පුරි බස් පුරත සීදාය පුරත ආගොන් ෆෙනුනේම එන් කෂවර ආහකේ ගි දෙන් මිහාරුන් හිඟාව නෙක්කන්ත දෙවස් හිඟානේ තම හිතාදි සදිස් කුරේ ගොත මේදා හැමෙන් ආර එකේ පාන විදාල එවස් බස් පුරේ පහු zamaන ගස් හිඟානක විදාල එවස් බස් පුරේ ඒක අකුරක ෆීයක තෆාදෙන්නේ දිහිගමුන් ගුස්සා ඔත්තම් පෙරුණි මදේ කොද්දනි ಬಾಕಿ ಮುಸ್ತಕ್ಬಲುಗೆ ಜಮಾನುಗಾವೆ ಸಮ ಏಗೋತ ಏಕಕ ಹಿಂಗಾಣ ಅವಮನಮ ಯಗಿಂಕ ಬೊಡುವಾಂಜಿ ಅಸ್ಲುವಾಗಿ ಗದು ಐ ಅಸಾಬೇಕನು ಜಮಾನು ಹಿಂಗಾಮ ನೆ ಖಬರು ದಗೆ ಬೇಫುನ ತೆದುಕುರ ಬೀರು ಅವಗಮನ್ನ ಹಮ ಯಾರು ಎತೆ ದಾರ ಹದೀಸ್ ತಗೆ ಲೋಮದಿ ಫೆನಿ ಗೊಸ ಹಿಂಗಾಣಕ ಹಿಂಗಾತಂ ಫೆನಿ ವನುತ್ ಎಂಬೆಜ ಅವಗಮ ಯಗಿಂಕ ಬೊಡುವಾಂಜಿ ದೆಂಬೆ ಸಮ ಏಕಂದಾಣಿ ಏಗೋತಕ್ ಏಕಕ ಹಿಂಗಾಣಕ මේදු මිස්මියුන් ෆෞසමානංගස් කණ්ඩි හංගුරාම කුරාන වාහකය මුලි දුනියේක මුස්ලිම් වෙරිකම් කුරාන ගොත වාහකය දෙකීම මේදු මිහුන්ගේ විශ්ලම ගන්නනි දුනියේ මිහිර බොඩති ಭಾರತಕ නිකුලිය ಭಾರತಕ තෙලා බඩියා ජබ්ව කොණවා පරි සැටලයිට් තක එවරියාච්චි එමෙ සිකුනේ යන කීනේ එවරියාච්චි දා ඒ එම්මෙ සිකුන්තේ හම් එවරස් කොඩේ ඉඳ අල්ලාහ් ඉරාද කර වහිසා එවරියාක නිමිදා අවගොන්න දුනියේ ටෙක්නොලොජි එක බොඩාව තිබ ජපාන එම්මෙ සිකුන්තේ ඉතර එක්ක අල්ලාහ් වන්නු ජෙසි ගෝම එක්ක අලාකෝදි එත බෑ බය නිකමෙත වෙගෙන්දී මේ ටෙක්නොලොජි එක එනෝ තේම අල්ලාහ් කම ඉරාද කරවීම ඉසාබ එකම් වෙගෙන් දාන අල්ලාහ් වහී කරවීම එහෙම හුරිහා එච්චින් අවගොන් කබූල් කරමි ඒ හුරිහා කම එක එපාන හදිස් කරමි ගොත හිඟාන ඒ හුරිහා කම කුරින් එදිය පදා මුස්තක්බල් ගාස්තානි අම සීදාවම بخلاف الجنوب والشمال එක එපාන උතුරයි shimal ගවහක බයන් කරා ෆෙනෝ එකම හදිස් කරේ මස්ජිද මගරිබ් තිමන් කල්ලේ පාන දෙක්කේ උනේ දුනියක බොඩු බෑවති කියනතෝ සෞදි අරබියාගේ නිස්බත මදියන ඉස්තුම් බලාෆිය මේක එපාන දෙෆරා බොඩු බෑකේ මස්ජිදයි මගරිබ් ඉරුමච්චයි හොලම් ඉස්ලාම් වනි එතෙන්ද ෆතාවුෆ් අයි දුනියක එබේ පොලම් බල්ලවා අසාබේකලුම් ඉස්ලාම් දීනාගේ වඩාගෙන් ඇට්ලාන්ටික් කණ්ඩු ගස්සේරිය ඒර ඇමරිකායි ඔන්න තනෙන්නෝ මීහුමුල තනෙන්නෝ මීහුමුල තනෙ කන්න සෙංගේ ඒරු එමිහුම්ගේ ඉල්ම ෆෝරාෆෙන් හිසාවක ඇට්ලාන්ටික් කණ්ඩු ගස්සේරිය එයි මෙහා යුරෝප්ගේ සරහද දෙක්කො ඇට්ලාන්ටික් කණ්ඩු ගස්සේරියා මෙදෙන් එකකොළො මීහුමුල තනෙ ඔන්න කමෙන් එකකොළො වනේ කෝච් එක කමෙන් නොස් දනේ ඒරුගේ මුස්ලිම් සින්සානස් නොතන එම්බස් බේක නොදනේ බයකුල තනෙක ඉස්ලාමී දාවති ෆාගෙන් ඇට්ලාන්ටික් කණ්ඩු ගස්සේරිය ගාස බේෆුණු විදාලුයි
mi kanduge efaratuga insanu guleke engenama islam dinage etene bes daanam ha fatawa kur madina feriyen gos efara ekko fatawa kur met balla irmatin fara gos indonesia malaysia islamic qawmutamme hulangum gos al maghrib al arabi algomendang islam din ayus edimalu idi vihrajjin ayus hulangum enno al maghrib embima ege fahum america feroni america ho divas muslim em forta america datur kuri muslim kora pre chart toga america ge chart jetlanti kandu gas fahuga dengori gawmata muslim wali kora mihar mi kora boy gotan ha mihar e bevlum ma kurdan no mihar echi photo na ga mi koran eka muslim kora kore me honge ni hisab te benu koge kora pre ma kore lidirisi chart porsa saaf duniya chart ko kora e muslim america so di astu etange milki orenna kivis islam muslim agiyut ei muslim howa petten tan anikkolum balar bimaki allah gatane bimaki allah gatane ma argumen me ane mitang puri furgan biskit ko argumen darusting is danwa pani man nabiy sallallahu alaihi wasallam evves veriyaka fonu evves city ekga faris karage rasgifanu روم كراغ رسكفان هن نلوب قيصر عظيم الروم قيصر عظيم الروم معنی کی قیصر روم کے میہ میکوں ہتا میہا عظیم الروم قیصر میہ میکوں ہتا میہ ekam room ge veriyake nuli baiki verikam mani allah ebbes kufur ge ebbes gawmek ge veriyaku ei egom ge astu milku ri agi veriparakam khud ekale man city ge nuli istiwada andanno ach ekay fan vidala nuwe meena gawmek ge veri miha ek meena gawmek ge miha makon hita miha hadis azim room ge miha mak emem baymenna vistu ne bunen netennum etiyak veri miha wa ke liye ei nusida ko veri miha wa ke liuna segmane ki veri ekkama khude qur'an wenit bimaki allah debba jembe baymen islam mun as kone aharme islam dar mehme jaberi kamani ka kan hayefo Allah he Qur'an bimaki Allah vech ekadang iradu kore prat verikan ebbes mehke verikam no den bimuge verikam tanuge milkiyatu ge amaga me islam wana ka wanete Allah tan bimaki ei awun gabu kuran je hage bimme Allah tan bimuge haggoren naki Allah imam bame e dawat awun for ko den wa ikhbaruhu bi annahu util kanzain hamhemme ekan prodwadkom hekita go terega dibba fre khabarata go terega adike efan nabi kam ge risala tedukom ge khabarata go terega eka efan de kanzu de unka al kanzain al abyad al ahmar rana ri noni jawahir ei kisra ge khazana etange kanz adi room karage kanzu eka efan demu echi madina gas behi tibe madosan man nabi sallallahu alaihi wasallam من سراقة بن مالك رضي الله عنه أي بل ما النبي صلى الله عليه وسلم قتل كل لبنك شهيد كل لبنك مكة مشركون إعلان كوري مهار مي إعلان كوراه مين ميك مرانج اسمه كمية مليون دولار دينه بناه مكة مشرك إعلان كوري إذا سدك جمال دينه ديري هوتانا مس قتل كل لنا مشكلة تيجي سراقة بن مالك मजलिस के दफा फेनी वडा के वरद दुरुम बैग ददुर को फदा दे केंगे वडा के फेई का नस्तु एक फान अब कुरफाना देबे बागो तो सिर या तो अस अहंगरा निक वडा के मगमती फसपात ददुर को बस बदल करे के फान बदल करे मकुम फारो सेना गस वाळु जहन एम फोंगे ने गिच एक फान हब्बो नबी दें इस्लाम वडा इस्लाम वडा गति में कैफान विदालो ने लिया है आमाने तिमने आमान को एकम गसी एब्बसु ने कैफान पर आप लोग आमान का कैफान आमान के लिए एकम लिए दे आदिस कुरे में किसरा के दे ओला अड़ा के इन्ने रु कदे कैफान इन्ना ने गोते ऐदु अदि मक्का मुश्रिकुम फस्साले में कैफान गतुल कुरे में फहल्ला दुवने मदीना हिजर वडा नगन्नो एकमान किसरा के अथुवन ओला गवा के तक्कोने मगुमती हिजर वडाग मगुमती मदीना वडाग मदीना एब्बस कम करनो कुरब
Darul Hijra dinek Masjid Nabawi enne Madina Islami dawlat qaim nukura Makkah ekay arahum fassa lewunima ekay nikmada ga Madina hijra wada ga magumati ga adawatire ga baddalu waru ga Kisra ge de ulaga waga dakkon subhanallah heme ekay fanu Allah taala dibwa fawa ei ilmu ekay fana ekan mekan ko waanakan Allah taala angwa dibwa nasra fata annanaka umme fata waanak ama khazana behigen umaru fan khilafatu ekkana devula me pala annachi ha ehma de kanzu ekere fan libekam bayan kur ekam mani hasil wa ikhbaruhu bi ijabati da'wati li ummati fi lisnatayn ekay fan edi wadagen dekan Allah subhanahu wa ta'ala ekay fan devik nei ummen am okobatakum halakun ukurabumai banha honukum gaharengas mule am okobatak mule emme okko halakun ukurabumai ummatuge beerunge terem beerum bayak ummatuge macce faakurabaga ummen ekkon emen addara nodiyumai awun denne Allah taala engevi ummatuge ebbe kanebbe ka talapala egota kanka hingane enemes gairu muslimun gas ummatuge macce ekko berivegane umme ko halakanowa eke faana debba dekan eke faana du'a ijab wa ikhbaru bi annahu muni as-sadisa timwana kamo eke faana manavik den eke foga eke faana hippula nuwa kantatten en names ummatuge terege hingane eke faana ekanka Allah taala nodef bawa ituran kantat terege shirku ummatu terege hingane kandi ufulale vejjam den kandi nube ven Usman gufana dekolon nikuti Usman gufana verikam ge terega eme hingamanu je kantiteke hutte kiya raitu mahbutta katanu kotte kiya baiko nikuti Usman ko verikam dekola eko emme furta kandi ufulale uni Usman gufana dekola e kandi ufulale on hisabam ferege adi e kandi nuade den nonna qiyamata jende kandi onare ego egmane ki le oron hisab ferege feribet ummatuge terege talaf eme ei warapon fituna ko bengosane fituna qiyamata jende onna wa ikhbaruhu bi wuqu'i as-sayf wa innahu la yurfa idha waqa ama emme ekale faanuge nabikamge hekitagu terega bayan korbi kandi kurin denne mufulala vijja mane kandi ufuli hanguram ferijikam goanama la yurfa idha waqa ihsan ferige den eka nufulenek au zamanangas hadis gas qiyamat alamat ke fahu zamanangas gatulu ginewegen gos miha bunane gatulu kura miha negene kiibekan kan anekagu marali gaadile negene fima qatal al maqtul enegen negene fima qutil kiibekan marwegen di marwa miha kan negene ar marwanje sabekkam ahare mihe gatun gatulu wanje saben ekkam enegen negene di marala mihe kavs negene kiibekan ena marambik ebes hujjete nonna maramiya gujjete besne maru miya ka saube besne kiwe ka aharan darin abi marwan diwa saube marwan vi kiwe ko aharan kushaki ko ba ka mene kanu senge adi aneka kanu senge ne puna kar kiwe to ne maram vik ko ba sabab edaraje maru gineve genda adi ever gineve genda na fauzama nangas kiyamat alamat terega bayan ko alamat ngai furat ko ranuge farbade ko hikene furat ko ranuge farbade ko hikene ko ek ko hikene e farubada hasil kurmattaka masege Quran masege wala me untere komme sateke ko nuwadiya nomi hun gatuluwan man nabiy sallallahu mana qurafani hoda masege kor islamunna ekam e hoda mattaka Quran egitere komme sateke ko nuwadiya nomi hun gatuluwan e ranuge farubada hoda mattaka mudila ken fawzama nangas qatulu ginevegen danak hadis gasto negene kiwen ka marwe kiwen ne kiwen ka marali me dawmane e manzar me fenna meden angenona kodoko intanta mere mondani kodoko jaagane gene marwa me saw ange miya gane marwa me saw marala miya gane kiwen ka maram me marwa maran muslim gatum me maran gairu muslim maran lege emme abudan echikon defa wa idharu wa ikhbaru bi dhuhur al mutanabbin fi hadhihi al ummah me ummatuga nabi kama da'wa qur'ane bay ko faaluwane ekam shida umana fenif korimes fenifoti miharis fenna mundan nabi kama da'wa kur baawar me agone gi mihar me mashhur nabi kama da'wa kur min tereka mirza ghulam ahmad qadiani ge mazhab emiyo nabi kama da'wa kur ene ki islamic ko ene bunagot ekam nabi kama da'wa kur
makka gefulan hajjuwahen enage qadiyan gahunna tantan ei gefula evor muqaddas tantan kam gaine hettan hajjaddan buni em fahum nasiha kam da'wa kori em fahum rasul kam da'wa kori em fahum wahiyan kam da'wa kori enes taba bayakole ingres wilayatu sarkar ge mana kharadu kora e muslimun ge deen durkuru matta ganna komme echki gair muslimu kharadu kora e miu kharadu ko ke miu tv channel polongo mihun belari ge fasa ge muslim magfiratu matta ge mase kon pakistanu nege bodu jamaatu em fahum pakistanu gaanu ge saaf ko leave bayan ko fona sorry enos saaf ko sorry gaadiyan no ke kafarun kama emme ko marojjana muslimu gabrusna wallu suddanu wana pakistanu gaanu saaf ko bayan ko fona ke kafarun men Filipina ga adiyadin tibe emihuna amam kamne bene Europe Islam din ade kola waha dakka ke komme meka liun terikam ko Nobel inam dipa Europe gomutaku award dipa ene dawlat ko faratu himayat dif Salman Rushdie tasliman asti komwa ke dakka ma mulwa ke dakka no Quran farsar kore eyene award ei award libun so mi argumentere met camping munda goy em fausuma nangas mihar bala miharus Rashad Khalifa devi rajya ke se bole bay me ene imam ami komita ke so ad istame go mi Filipina ulje inyo kiriya se chepuna biya me sampring enu rakkawa kom rajya ke se fikuro mi honge bo हम में फौजमाना क़यामत जेंदिंग हक़्क़ो मौगा इब्बयक ताइफ़ा के बयक साबित तिबेने को इख़बार बिबक़ा ताइफ़तिल मंसूरा नस्र लिबिगिम वा जमात के बयक क़यामत जेंदिंग तिबेने के कहमान वने खबर देबा एकम से को तक हिंगा वकुल्लु हादा वक़अ कमा अख़बर मिदान फ़ान मीन हुरिहा कम से के लेफ़ान खबर दे बिगोतब वने हिंगा फे कुरिंग इससे को हिंगा अफ्रीकन तक आउमना शक्के में तकुने एक कहमान एक हदीस को रबेरुगा ekam kan nuhi ekam ko mihar ekam ko mani hingaf ma anna kullu wahidatin minhuma ab'ad ma yakun fil uqul hingaf engiruga e zamana balafiya min komme kamakis buddhi godum balafiya warad durkantat eher bode askarta gawmata fatawegen diuma ke zamana balafiya midannone muslimun gagganaka atar fassade ekinga beebulun eta tibegen kaisar room kar fatawan wa ke faris kar fatawan wa ke dekki me ei बुद्धि का वो नौकर वाह तो ऐज़मान बना भी एकों को सेवरिया क्यों बनी इंगा इमिग्रेंट को दुनिया एक मुस्लिम अमेरिकन को फा हमें में तेरा बने कि हसर अल खौफ अला उम्मती में अइम्मतिल मुदल्लिल मगफरत दाने इमामुं के किबाए कैफान बिरफ्लो गम बड़ा के खाओ में वाह शरा को फान इमामुं के तेरेगा इमामुं ने में किया नहीं मीस्तपुंगे फरात का तबावा इसमी एक तिरेगा वेरिंग एक तिरेगा अड़वरिंग एक तिरेगा इल्मु गावलवरिंग कमुगास इल्मोरिंग कमुगाविस अड़वरिंग कमुगाविस आदि एबे को मचिस पूरा वेरिंग कमुगाविस मीन कोम्मे बय कीविस एबे को फसाद वेज्जियाम उम्मे को फसाद केंदान मुज्तमा फसाद केंदान एक माने के मीन फातुम बय कुदान वेरिंग फसाद वे जमीन फातुम बय कुदान अड़वरिंग फसाद वेज्जियाम मेन ना को अनेक अड़वरिंग बय फसाद वान बय कलकुम पुराना में मी इल्मोरिंग फसाद विस एमिंग धरोगास बय मगफरत दिगंदा हमें में फहम नुक्ता है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला फिवा एम फरात अलकुम कुर बुदन अलकुम कुर के माने की को बया का अलकुम नमी बाबुगा इससे बयान करेगी हिंगिच ऐसा अलकुम बाबू ने निम्माला दिन अलकुम फशाने सिहुर का बाब इराद करविया दिन अन्ना दरसे का इबाबा व वाहदकन هذا وسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.